kunengi ukuthi intention phansi ngasezisizwa abanye abadala behleba nasendisturbe kanti mabehleba behleba indawo yaxothisa abanye kwenye indawo ngasendisturbe sengizibuyela kodwa ngisoze ngingene kuyo ngicela sibusisa amanzi andini izwe kahle batata sithe umdala siya celebrate kumele abehamba ngenye imoto kodwa ngicela ukuthi ma kungabe kuvuma mawukwazi ukuthi yikho ukwenza ungaye ekhaya kumbe mawukwazi ukuthi awuye ekhaya ngendaba yena le zama ukuthi uzilungisise kungangcono uthatha umdala wethu uyaxoxa naye ngoba esikubona emoyeni is 90% 10% yomuntu ukuthi wena uyezilanda kahle ukuthi hayi nembala kunje singeke siprofite sibuye sithi amen kezokala se but then ma uyakuthatha amanzi namhlanje for your ministry kezokala se haleluya kukhona abantu abazele ukumangaliswa nguJehova awungizwe sithandazeni kusasekhathesi bathi mvangeli wakithandi nga uzasuka namanzi there is a blessing for you kulesifusiso esihle kakhulu esikhona haleluya ngoba kwesinye sesikhathi isisebenzi siyasizibona sesinakekela kakhulu sesicabanga ukuthi labo bakubonile ngezwakala bantu uma namhlanje uyakufika endlini khuleka kakhulu but ube losuku olulodwa ngezwakala sena kulesibusiso nawe masikhuluma izibusiso kwabantu bakithi lapha ekhaya nje from yena leyinyanga size siyewela kuDisemba ngqo testimony after testimony after testimony ngezwakala bantu ama-testimony kawafanana haleluya ukufakaza kunjani emini besinomfana kamdala mfana kakhula nje isipho uthi yena indaba yakho lapha elihlupho omunye ubaba uthi wawungwenta manje kayazi ibhethu ungwenta uthi wafika wathenga inamba haleluya udodana wami uthi wathatha i-envelope engakwazi ukuthi uyayisama uthi makakukhutlelwa nayo wezokusithi kayithathe kodwa wazibuza ukuthi ngiyayisama kodwa wahamba nayo kodwa wathi ngifuna ukubuya nayo inolutho kodwa iproblem yakho ukuthi bengasebenzi haleluya so uthi into ayenzileyo uthi wabevukela ebhethi ethunywe ngabantu wathi uyasearch esimomeni wathola i-R1 eyakhe uthi wasephosela inamba wasephosela lebonus wasefaka le-R1 uthi nxa ekhuluma emini maye kuya lapho uthi yena kwaphuma kuyi-28,000 umfana kamdala so mkhulu masikhuluma ukuthi kungenzeka usipahla
ayeke umntwana uthi ukhulile tayibona bona ngusipho kungenzeka kanjani ngokuthi wathe esayibambile wakhumbula ukuthi i-envelope akukho kunye ngezwakala bani uthi into angayicabanga uthe i-envelope akukho kunye ngezwakala bani lawe kungenzakala ungabongi imali kodwa identify uNkulunkulu maye uqambe ladi bakhona abantu bafuna uguqe namadola ndi akuntalo kwakho na haleluya nana wena ndoda
prophetic vision nangikhangela ngibona but kunobaba onomfana oza dlala ibhola emazweni echaya ibhola nzima kakhulu yabona ibhola elinye linzima kakhulu ngoba kanjalo but nanku umoya into zonke zibuya zingumoya alibani whatever you will receive it as a spirit ngezokala bantu ayikho into ezayamukela ilelo nto abangujika so ngiyacela nje jaseke moment yami ngibona abantu bakhona abantu there is a word of power kulaphandle kamoya angenikewe there is power haleluya abaleta balokwenza muntu sesa nje kusinga phambili kubakhuleke bakhonesana
umfundisi ukukhuleka uqala ukukhuleka ukukhulekela isibusiso sakho ma immediate qala ukukhuleka umfundisi uqala ukukhuleka mama uqala ukukhuleka thambela kulesivane manje ngisixolayo bathe sivune sizakho maya uqala ukukhuleka ngibona uNkulunkulu ekwehlisela amandla ngifuna uqale umthandazo wakho unamandla angenileyo azokuphakamisa ungakadlula umzuzu uyakwembatha wena ungakadlula umzuzu uyakwembatha wena Manchila kutri endlesi kuyo iyakwembatha amandla one osi
in that home. Don't care I am owning that business. Don't care I am entering that marriage. Don't care I am buying that car. Don't care I am making it in life. I am just working there for the mfuna uthatha amanzi akwanje ngoba ngiyagijima ngoba ngiyazi ukuthi makuthale isikhathi abanye babefika emsebenzini abanye besiya lapha laphana njalo amanzi lawa sesiwabusisila nje amanzi lawa mawathatha isimanga sakho mina ngiyakholwa angazi wena nje then mabazalwane beqeda ukuwathatha sizokhuluma konke labanye kodwa naku kwebufisayo uFagasti lo wani njengoba kuke kwaba lesivunguvungu esakhuluma ngaso safika abantu sabaphephula abanye ukhona abantu abangasebenzi yani futhi masiqala uSeptember ukuthi sesibuyela sonke endaweni zethu anibani nathi ngikho sesikhona wena ngicabanga ukuthi cabanga lokho cabanga but God is in control. Begin. Hallelujah. So, interest is ayenza konke abangasebenzisi kuba bona. Hallelujah. 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 Memezelo senjisithandi ungabilivila kakhulu andi uzwehluleke lokuthandaza mfuna sizile every Wednesday sizile sindawonye nyamazi ukuzila ungasebenzi lapha nxa sikhulula lapha siyaphela itiye konke akula muntu ohambela mbile ngoba sikhulula ndawonye okumela phalaze uthi aphalaze khona la ngoba phela omunye waloyo wanzima bani liyakhuleka lo muntu haleluya singazila always thathu konke laba baka abakhumbulayo kulesithathu oqala besilapha anibani base siphelelise engikwaziyo ukuthi kungangcono sibe labatha abaqothwe this time
kodwa laba kumele saqede kuthi laseletha inamba ngezakala bani so isimemezelo esilaso bengifuna ukuthi amadoda ahambe umuntu aphathe amanzi akandi haleluya anti simanga ngesomuntu ofuna isimanga hayi umuntu ongakazi isimanga vele kakabi kwazi isimanga anti bani right nxa kungavuma aqale kuthatha abantu abadala amen anti bani cela kuqale kuthatha abantu abanjani ngicela madoda sikhambahambeni sikhambahambeni nje uba uthathe abe wande nxa uthatha amanzi lawa haleluya phuma lapha uye endlini hamba ukhuluma iBhayibheli uhlabela ingoma yechechi ekela into zabantu ungazingcolisi ngalutho xhumana noJehova ezinsukwini zokulwa kwakho impi impi kayinqotshwa nguwe inqotshwa ngubani ngicela badala sikhambakhambe sinika abadala sikhambakhambe nje sinika abadala ngezwakala bani zulama umquba abantu abe phezu komquba athi Jesu lithwala phezulu engimikhona haleluya idwala umquba Jesu lithwala phezulu engimikhona Jesu lithwala phezulu engimikhona amandla anhlabeli ngiyakhuluma nje yikho ngikhumbula indoda eyayisima phezu komquba ithi manje wafuna unomkhuhlane ithi lapha watshaya inkomo kungathi khona haleluya manje ma uzathatha amanzi engakafiki ubusuwaphethe ufuna uyivume le ngoma ulama noma singakuncenga njani okunye ukuthakathi umuntu wabona kuyamkhohlisa nomqedi ukukhuluma haleluya ukhona abangakatholi ngiyamandangele mfana
Haleluya. Bengicela bakithi akuhamba amanzi lawa manje. Ngiyakholelwa ukuthi vele wonke umuntu uzawaqonda. Ungayivulelile into yami. Ihlukane. Besakhuluma ukuthi kukhona omunye umuntu othi noma usumtshela ukuthi umthandazo ulamandla. Uyakhula ukuthi haleluya. Umuntu ophileyo akumniki ngothi ngalo ngafuma. Sekusile vela so umsebenzi wethu ukufika njengoba usuwaphethe amanzi akho ngicela ukuchaza izinto ezincane antibani sometimes siyaqhumelela ngoba ukusebenza kwabathakathi kumele uqale ukwazi ukuze ukhulekele umuntu oloyiwe. Haleluya. Nxa ufuna ukukhulekela umuntu ngicela ukufundisa into kumele ukuthi uyazana. Ungezwa kuthiwa umuntu lo uyalapha imvukuzane uyakwazi ukuthi lokuyifaka. Le izolona uyabekwazi ukuthi ingena njani isebenza njani ukuze akwazi futhi lokuthi ikhutshwa njani. Right.
So ukuze sikwazi ukunqoba abathakazi kwakumele sizalwe ngabantu abaloya kakhulu. Sikhulela emzini eloywa kakhulu. Khona kade kukhulunywa ngababulule yikho khona. Kezwakala bani? Ukuze abantwana baka-Israyeli baphume eGibhithe badinge ukuthi uMoses ayekhulela khona eGibhithe afunde yonke imithetho yakhona ukuze akwazi ukubakhupha esandleni saleyo mthetho esazi konke eyiprince. Haleluya. So kulento esingakaze sibitshele yona ukuthi umuntu nxa eloywa. Haleluya. Haleluya. Ngiyananzelela isikhathi samanje ngizakuphumelela ngizakukhuluma ngesabantu into lokusenza ukukhuluma nini kwakumule kuthena sike sikhulekele imishado yethandile wonke lo mshado ontengantengane ababekhona besimemezela ukuthi kusukela lawo masabatha amathathu wayibandla thina abanye sesiyabhesa kulokhu uJehova asitshele khona ukuthi inyanga yamatestimony andile abafundisi bakhona bazafundisa ngesilinganiso lathi sidlala indima yethu siyaphuza amanzi amasabatha azabe mangaki lena leli sabatha yikho lapho siyahle sikhulekele khona amamereji wonke why amaviki lawo 14 abantu abaningi ayabakhulula more than amaviki emantheni kezwakala ba so if kungathi kuyaxega nje make it a point ukuthi uyazila uyakhuleka uyabuya uphuza amanzi. Haleluya. So ke ukukhuluma indaba yokuloyo komuntu andi umuntu nxa eloywa kuba lento ahamba nayo aphila nayo emonitayo. I heard prophecy kuthiwe omunye une track right then nxa kulento kuwe uma iphazanyisiwe kumele kube nesayini kulabo mabe saphila kumele kube nesayini ukuthi into leyo isiphazanyisiwe. Haleluya. Right. Kube khona omunye ubuthakazi obuyisiko obeziko okokuthi uzalwa mbani wathathwa ngani. Haleluya. Ngathi ngikhuluma umlindelo odlileyo sathi thina umuntu mayezobethela kwakho ngathi mina ngivuma ukuthi umzalwane abethelelwe inyanga umuzi wakhe inyanga nxa ibethela umuzi ibuya londofa omkhulu ijayele andi ifikile wena la uyagada la ibisibheka iyaxoxaxoxa lobaba imbona ukuthi ulesibindi ingambona ngelasibindi izamthethiswanini lina lonke phuma liyageza ngale phandle wena uyaphila laba bakubona baba umama nxa ephaka ipapa lakuqala kalifake phansi umthetho walapha ekhaya baba isawuhlalisangeni ilanga lingaba lingatshona ngoba wena ma ilanga litshona phuma esiphaleni isawudo lami nawe alisoze lihlangana lina bekhaya ligezisiwe liphila layo lento aliyiboni ngoba lento ligezisa layo iyalivokotha mele ukuthi liphile layo linjani. Ngezwakala then ibisimtshela ukuthi uza-identifya ma unabantwana abangamantombazana lokho ozambona engathi abafana bamthanda abafana kanjanjani ungamvumela zonke menzele konke ngathi ufuna impukhu umhlabele. Then esetshela boy khetha kulaba bayangena
Haleluya. Bayezwa bantu. Yikho nxa kuthiwa umzalwane noma wakho umuzi awukwazi wena ukuthi umuzi wakho ulungiswe inyanga wena ungumzalwane ngoba uzathi uhamba kwenye indawo onenye into lapha lathi iyazulazula ngoba thina sigezama acaba ukuthi sasageziswa ngento wageziswa ngayo uma ngathi ukuthi mina ngilalutho. Haleluya. Kanti ukuphila lakho kunjani? Right, ngiyaphuma lapha ngiyalichazela nje kuphela kodwa esifuna ukukwenza namhlanje kukhona abantu imthandazo eyonakala esandleni sabo. Kukhona omunye umuntu engafike endlini ma wathandiswa umlomo kuyinto kusho kuvele ukuchabela ibhodlela. Amen. Uthi ufika nje lamanzi ungakahlambi ucede kubeka ngale kuvula kuchabela phakathi. Mama nususithi lapha. Hallelujah. So that's why inanzeleni ukuthi siyasibe lo mkhuleko usuwaphela. Sithi thina baba lapha yangena khona. Noma elandelwa ehamba ephila entanga yazi. Lo ngumlilo oqothula konke. Liyakusathe bani? Kodwa umuntu engaphiwa amanzi sesethe lala. Ngiyingubo mina semfula la. Indlela lo yayazi usoze. Haleluya. So malithi ngiyaluleka nje kuphela nje. Ngicela ubabamba amanzi apho. Sizakhuleka ukudala mbali isibongo. Yes. Uzwile nxa ngikhuluma ngomfana webhola. Kulo mfana wakho mzalwane ozachaya ibhola azayefika kathana kakhulu. Uzwile baba? Angazi bangaka abafana bakho. Ungabathola usondele labo. Kukhona vele okuqalileyo ibhola. Uzwile sibani? Kukhona njani? Udlalela yiphi timu? Umncane unemnyama ngaki? Angizwa? Uyachaya ibhola efika kathana baba. Ngifuna ukuthi ngawo abantu bakwaqinile. Ndaba kulo kunyo ugogo kuyingozi. Ikuthi okunye kuyizinto asifuna ukuthi singene deep kulokugogo kuseplum to kuyingozi kakhulu. Ngoba kuthamba amanzi apha. Izinto ngazathi umdala ubaba ubena nje kumkhulekele bakithi ngicela ukuthi abantu basaphetha manje bazaze bathini right mina ngisiyale wena ma kakuqhamukela leli mihla kade kuvali mhlawumbe it's all about facing wena umuntu ukufeza kubuhlungu. Hallelujah. If victory is a inhliziyo ithokozile. If victory yonke kayisi imoment inhliziyo ingathi thintekile. So abanye abantu babe mangakuthi lapha sebesenza lapha sebesenza lapha akubeleyo nini. Mina nangisikale wena. Hallelujah. Then ngemva kwalokho siza ngisisa lo mdala. Izinto zaseJerikho umuntu loyiwe ukuthi khamba nami esiyane bangabona lihle nimthande ukuthi kuyilo
noma ngikhulumile uzakubona. Haleluya. Izinto ngazase Jericho. Balza. Ngicela ukunikela kubaba umuntu kodwa abantu bahle bathinte bazathintwa ngesikhathi abanje. Ngicela ukunikela kumfundisi sidike umlilo uhambe nawo. Simangaliso sakho senzeka. Ngakusanda amazakho waphakamise. Ukhuluma wow. Kosi elizweni lenkosi uJesu. Baba baphethe kuyisimo samanzi ezandleni zabo. Angela sikhuluma kumlilo. Amanzi angela ukubaba likhambi bakhe. Abalikhambi lokwelapha Nkosi lezi zimo zabo. Alikhambi lokuqhamula lawo maketana. Alikhambi uNkulunkulu lokukhulula naleyo midilo. Alikhambi lokuyisa leyo miduki. Apho baphakamisela ngakuwe Jehova noma belandelwa besiye emakhaya afungelweyo besiye esindlini ngosokubusa khona intando yokunyama. Abangena nalamanzi kudedla ukunyama kuvela ukukhanya. Elizweni lenkosi uJesu lapho uyahlamba ngabo abanye bephuza kuwo khangela bayavuthukiswa. Bonke iminyanga abayokuyilanda iyakuvuleka. Nayo lonke ilizwi abalikhipha ngomlomo wabo liyakumalisa. Nalapho abakhomba khona ngomuno wabo khangela bayokuvula. Egameni lenkosi uJesu poverty is no longer their portion. Nalabo abathakathayo uNkosi financially sicima lawo mathunzi, sicima lawo malimithi. Sithi uNkulunkulu wami baba bakhiphe emgodini. Laba benze babe ngamalendazi bengabi ngamaborrowers. Egameni lenkosi uJesu as we declare phezu kwalamazi sidiclare phezu kwezimpilo zabo. Awasheke. Awasheka khuluma nawo baba elizweni lenkosi uJesu. Ayiseni kuba ngobonekayo mina sengiyaba ngobolekisayo. Baba ayiseni kuba ngokhelayo sengiyaba ngokhayo. Ayiseni kuba ngokulokuna nzima. Imali aseni ifuna nzima. Manje ngilokhethi. Bena ngilokhethi. Khuluma nawo. Awufuna umsebenzi. Ayimani. Ayimani. CV. Khuluma nawo. Esandleni zabo khangela sebephethe umhlola, sebephethe isibanga, kunjalo Nkosi esikukhulumayo kuma kunjani. Uyakuphikisa emphakathonaba, uyakuphikisa Nkosi naseziphaleni zamathakathi. Akunakuphikiswa Nkosi nasezitaladini okuhamba khona abantu bomnyama. Akunakuphikiswa Nkosi nayintando yamadimoni. Esikukhulumayo nesikudikelayo kuma kunjalo ezimpilweni zabo. Amen. Angazi umama maye khuluma nawe ngibaba kwado umunye umuntu okubhenaki. Uzila mama. Angazi uyamazi ubhenaki. Bunga. Ma. Banya. Nana tamali. Kulo muntu okhosteyi. Ma unga ungamfonela uzakutshela ukuthi uhlathwe isabo manje kulefti uyabona ma unatha amazi lale ukuthi umfundisi ma edeclare la edeclare lapha eqala ukudeclare bengifuna ukujumpa bengifuna ukushiyo kunini kodwa ngicela ukuthi ngibambe lami umkhuleko ngalo muntu esikhuluma ngaye kuyezwa mama Fati ngabe ukuvuma angazi uyavuma yini ukuwasebenzisa because
ungajampa amalanga angu-2 ungafonanga uzamtholelele phansi ngokugula. Yezwa mama. Ngoba ukwaziwe kulezi bempala bathi uma kuphelela amafika ngo-6 bathi ngabona kugujwa igodi zimnwaba. Wezwa into mama, ngilandile ngomoya ngasengithola impi. Uma ngikhangela impi angazi yangibanga kumbe nenza njani. Ungathi kuyadonselwana into yakhona isuke yahlalelwa phansi. Ngiyacela bakithi haleluya. Ngiyakhala ungeke ube ikhaladi lo-1 sikushiye ikhaladi esihlalo lapha ngifuna ngakho ya. Haleluya, haleluya. Bamkhulekela umama nje bani into engikhathazile kakhulu umama ugezelwe bathi ithunzi lokufa. Ngicela mama kanti ngabe ungabe kuvuma angazi ukofani kodwa fika uthela amanzi lawa andi ngoba izwi leli liyafika, umthandazo uyafika lapho othunywa khona, umoya ngcwele uyafika lapho othunywa khona. Ngicela kungakushiyi kunje kube kungathi ngiqonda ukulimala, kodwa ke ungafona bazakutshela ngesitaba manje ukuthi semphazanyiswa ngumadawu laphana. Kulo muntu bathi engimbona bathi oyintombazana bathi osemosha kudala wahlala usemosha eCape Town. Mangikhangela ngomoya kulezinyanga eziyi-7 kudingiswa bathi umuntu oyintombazana ilele sindisteba. Mangizama ukuthi ngikhulume lo mama laphana ngisethwa bathi yona le ndaba bathi kulo ntombazana bathe ngimbamba bathe semosha eCape Town. Manje wabulawa bathe bulawa ngumfana ngangikwaza ngangihamba ngomoya ukusondelana kantombazana kulo muntu ozafuna ukuthi lihlanganyele ibhizinesi mama kanti Makuthelezi uma kuza kwenzeka haleluya ngicela ukuzila lawe ngomgqibelo mama lawe oyiqikela inyanga lawe abantu basinda esikolo ya lo mama laphana lo mama wemaruni haleluya lawe mama kanti lo siswami ngale lo mama kade ecela amanzi lo mama oselokhuzeni isabatha lena le lina liyazila ukuthi sisakanti sincane siyasithi masikhuluma sithi ngomoya vela siqede siyama sidedelane vela hayi ukuthi kuthiwa kuyayoqediwe lo mama uyenzima lapho mama ngapha lokuvuma usijoyine isabatha lo anto ngakithi laphana lani mama nje mfuna ngishama ngicela lani uma kuzavuma utshone ungadlanga iday uphuza amanzi anje lo mama laphana kade khulunywa lani lisijoyine ngicela ukuthi lo mama laphana sapha mama laphana nje nxa ezaphathisa udo lakhe limkhulekele ngikhuluma lani mama wegameni yes khangela isibusiso inhlalakatha mpela singangekhuje mama haleluya uyizwile into engikhuluma mama angazuzwisisa njani mpela wenzeka kanjani usondele abadala bakubeka isandla nje
Ngizalincenga ukuthi sinenge umoya ukuthi sincedisane. It's not easy kodwa ngibonile Cape Town le Cape Town ngathi bluso. Kakali bazi Cape Town ngathi bluso. Sondela ngapha mama. Mama ke kulesipusisi inkalakatha but bazile la wanti. Ngicela ukuthi sizile lawe labafundisi manje kulesipusisi inkalakatha mpela kulomuntu ofuna ukushaya nawe ibusiness uzule mama. Amanzi akho ufika wathele esitsheni but makukhulunywa ngokuzila nti indaba yokuzila nti ungayiyekeli. Hallelujah. Bakhona abantu echechi. Bona kungadinwa lina thina siyama. Hallelujah. Mfuna bonke abantu abenza ibusiness balithatha amanzi apho. Lo babuthi bese kambi. Sambi. Abashaywa lufalo. Hallelujah. Mfuna bonke umuntu oyenza business. Isithunywa sakho baba. Ngakwenza business anti. Kakucace. Amen. Anti. Imali eliyenzayo ngalidabulishe. Amen. Ngena kule ndima le. Kuyazekela mlu ukuphuma kwelanga but ngicela sikuchiyela umhlaka 12 kanti. Khona ungayimisi inkonzo ngoba ngizafuna ama-hour ambalwa. Kuyezwakala manje. Ngoba kunabantu okumele sibathini. Nxa kuthiwa isandla sika Jehova sifinyezwanga. Akukhulunywa nje ngesandla somuntu osuthiyo. Akukhulunywa nje ngomuntu ocabange nje ukuthi ayimana la mphombe ungene echurch. Kukhulunywa ngesandla somuntu ozahlukanisileyo. Hallelujah. Ngezwakala bani? Right. Ungayimisi never miss but nxa uthanda. Ngicela okwamanje ukudabulisha ukukholwa kwakho. Ngicela namhlanje ukudabulisha ukukhuleka kwakho. Wherever ukhule kuphi dabulisha i-effort ekukhulekeni. Ngezwakala manje. Akuthi makona nothi kahle. Dabulisha i-effort ekukhulekeni. Kati ebathu sukhambile. Uyazi abantu laba bakuzonda mdala. Hallelujah. Bengikuthiyela abanye abaprofethi badala nje. Ayukuthi lapha ekhaya akamhlawumbe uzomoto. Ngaphuma. Sekugcinile ngangala kusakha. Hallelujah. Hallelujah. Dablisani. I-effort ekukhulekeni. Ngezwakala bani? Like never before khathesi. Sadalala. Liyizwa into enjolo. Into okumele uyenze kwenza njani? Zama ukuthi usadalale ekukhulekeni khathesi. Kwangathi singabusisa amabhizinesi ngifundisi. Sibusise nje amabhizinesi bese sinika abanye abazalwane bakithi asoze siqeda nti. Ukhona othi mina angikaze ngibone isimanga kodwa nami ngifuna ukufakaza siyafika uDisemba phakamisa isandla sakhe. Kulesandla sika Jehova. Singena mase sithanda. Ayithanda yini? Asithembi yena siyazethemba thina. Kanti ke kumele sethembele kuye. Ngezwakala manje. Phela lingenzele kanje ayikuthi alisaliboni ngathi selibisele izandla zemphatho. Phela lingenzele kanje.
lonke makungavuma malithola isikhathi mekani sure ukuthi liba eli ingilosi ezothatha umkhuleko wokuqala libe selikhona ngifuna ukufundisa into ebalulekileyo okuthiwa yibunceku obuthembakeleyo kezwakala bani kulento kuthiwa siyakhonza kulento kuthiwa yibunceku obunjani kulobunceku nje ukuzalwane nje umzalwane but kulomzalwane othenjwa ngamazulu umzalwane lwana umuntu othi engeza umzimba wakhe namhlanje ungathi hayi uzothi hayi namhlanje I don't feel like haleluya but ubunceku obuthembakeleyo yilokho ukuthi ngenza isinqumo angikuzwa ngomzimba umzimba awuze nami haleluya sokuthi hayi umzimba wami namhlanje ngitshela okunye kodwa umzimba kumele uzwe ngawe kezwakala bani so into ezafuna ukuthi niyenze kumpraktizeni amasabatha nje abe ngufoko kumbe sisiyawela kumhlaka 12 haleluya ukhulekela into eyodwa phakamisa ke sifusise ibhizinesi lakho baba ebizweni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha wasethembisa ukuthi awuyishiya moyeni wathi wena kuphila kuphi sikhona uyakubakhona siphakamise lamehlo ethu kuyisezulwini ngenxa yegama esaliphiwayo elingufakazi esithi masilibiza zonke izinto ziyaguqa baba nanka amabhizinesi wonke siwaletha kulo igama ukuthi alungisiswe elahlwe aqondiswe izigodi zonke zigqitshwe ngiyayikhuza ivuso lebusuku ngiyawukhuza umcibitholo wobunyama ngiyayikhuza imkhonto yabathakathi ngasikhuza isandla sesitha kulelo lalelo business Nkosi yami namhlanje ngalikhululwe egameni likaJesu ungabe ukuphuma lapha imlomo yakho kayifakaze okuhle akungasabi khona okubi sibopha bonke ububi ngalo igama likaJesu Kristu siyabonga amen uNdlovu uthe likhuleke into elizizwayo anjani umkhuleko anti kumele uze ukhuluma into oyizwayo ungasheshi nje uthi untantalaze nkosami Paris town hayi khuluma into njani khuluma into oyizwayo kuqala ngezwakala nguNdlovu ayisini vele lakho kunjalo take notes ngezwakala so ngenxa yokuthi sifanele isithunywe sifanele kanje ngizachiya kodwa ngiyabacela bonke abangasebenziyo Wednesday half 9 siyabe sesilala 3 ngoba abanye maybe bahlala khatshana siyabe sesiphuma nxa kuyikuthi uyasebenza kodwa 3 ebuchayini usuphumile ukwanisa ukuzila uyosijoyina sesikhuluma andi ngezwakala bani sizakwenza lokhu August wonke ngezwakala bani lekubona abathi bona bayibona impumelelo impela libuyele enkosini back to God haleluya mina ngiyakhuluma sometimes abantu echechi iningi laba bazi lokukhola baza nalento yokuthi ngifuna ukubona ukuthi umhlanze kwenzakalani sithi ngiyasiqala ukukhuleka kuyabe umzothi yabo ukuthi sokusenzakala njengoba ukuthi ziyakubona ngezwakala manje banjalo abantu abaningi omunye indawo nje yokuzohlangana nomunye umuntu bekhuluma into kodwa in the name of church omunye indawo yokukhupha istress omunye uswele ukuthi uyangaphi yikho khona bathi lawa amaviki amathathu amane sisiyawela ku12 fanipani ngicela ukuthi uzele ukuthandaza hlukana nje lento zabantu andi isikhathi esivuma benza khuluma ngomuntu ebusisi ukuthi inkosi yathi ku-Abraham aphuma esihlotsheni zakini ngo-12 Genesis nasemhlabeni kayihlo nasebantwini bakini Abraham aphuma endaweni zabantu phuma kuyeyeni phuma enkomeni ezinayisizo zakho phuma endaweni zokubaka ilifa Abraham aphuma endaweni zamanga
Lesifuna ukumbusisa inkosi. Ithi phuma. Into entshela ithi phuma kuleli zona. Haleluya. Ngicela ukuthethe lawa prophet anti. Manje babambile lawa mazwi. Abaprofeti bengaqeda. Umhlangano onje asiuchayisi singadabulishanga ama testimony wonke kade senzeka nje. Kusengenzeka la kuwe. Amen. Amen. Anti bani. Bese umthinta umakhelwane abaprofeti bephakama. Ngizahlabelela ingoma. Mangihlabelela ingoma akuthinta umakhelwane lokuya kwenzeka la kuwe. Ngikhuluma ngakufokwe manje ngokwemoya. Haleluya. Kuyayenzeka la kuwe. So ngizahlabelela ingoma. Thando luka Jesu. Waye safuna kube lesitsha nje for laba abanye esizasihlekela bafazi bandla lakithi njengoba umhlaba umubi kanjani. Amen. Kumelanga ukuthi abantwana bamkhonza uJehova bahluphe benzima. Amen. Sike emapholiseni ukhona umzalwane wethu engamthandayo. Uthi umama lapha mayikhuluma uthi bambopha. Befika la number 4 bambuza ukuthi ukuvela usiya ngaphakathi benziye church. Bathi kuphuma uhambe ufike usivulekele lathi. Mama kalani. Amen. Ungathi ungaba njalo la ukuthi mhla bekuwele bakupha ngikhuluma ngomama langani khona nje. Antibani izwe lesikhathi sibanti. Akuthi na ubochi ungabohlala uphuma ngama 15 inenge imali le. Akuphume nawe njengomama ukuthi ufike unjani. Haleluya. So sizafuna amanzi ukuthi sidabulishe isibusiso sivikele mase beqedile abaprofeti. Ngicela ukubadedela bheka. Namuya.